Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal Mr. Cross sa vama u još jednu epic epizodi. Danas imamo, da mu točno pročitam ime, Ponjuri Mike, ili ti ga Mike ćemo ga zvati zato što je jednostavnije. I vjerujte mi, igra u jednom od najgorih tier 8 medium tankova koje možete igrati vjerojatno, koje možete kupiti, koje možete dobiti. Ovo je bio neka tier 10 medium tank koji je u desetkama bio dosta zanimljiv, ali nije bio sad. Bilo je puno boljih medium tankova, ali bio je zanimljiv zbog keša koji je imao, kao što ima Centurion 7.1 trenutno tier 9 medium koji možete i dalje grindati kod liniju. I onda je Wargaming odlučio da ovaj tank izbaci, da ubaci Centuriona Action X-a i da naprave zamjenu, i onda su razmišljali šta bi mogli napraviti s FE-om i napravili su ga kao medium premiuma. Stavili su mu mali top koji radi 230 štete samo. Ima ok penetraciju 226, puni nekih 6,5-7 sekundi, što je očajan DPM. I zbog tog DPM-a i zbog armora kojeg baš i nema previše, ovaj tank spada u jedne od najgorih medium tankova koje možete igrati, i zbog toga je ovaj replay baš specijalan. I vidjet ćemo šta Majko ovdje može da napravi i kako može da odigra ovaj meč. Za sada 0-0, vidimo tier 8, 7, 6, svega se skupilo u ovome meču, ima dvije artiljerije i on je ovdje uzeo dosta agresivnu ovu poziciju kod ovoga dvorca strušenog i za sada još ništa nije napravio. Ja već alergiju dobijem kada igram ovako i ne napravim ništa, pogotovo sa tankom kao što je FV koji ima užasan DPM i ako ne kreneš pucati od samoga starta u većini slučajeva ne napraviš ništa. Ali duga je partija. Za sada 2 minute, inače partije završavaju tier 10-kama za 2 minute, ovdje i dalje traje, tako da je to veliki uspjeh za Wargaming, bravo, moramo pljesak za Wargaming, što partija jedna traje duže od 2,5 minute. Evo ga ovdje strv, da li će ovo napokon biti prvi šut, vidite koliki je aiming time, 256, dosta velik roll. Osim toga što tank ima 6,5-7 sekundi reload, a aiming time je isto očajan i skušite kroz ovu partiju koliko mu treba da na nišani tank. Pogledajte disperziju, kada pomjeri malo nišan, koliko se raširi nišan. Što u sve ovo što tank nema, još jedna loša stvar ovoga tanka. Ne znam zašto je Wargaming kaznio ovako debelo ovaj tank, ali eto. Ali očito da Majku paše i Mike voli ovaj tank. Pogledajte koliko tankova imaju na ovome flanku. Super Pershing, KV3, Scorpion i... Da vidimo da li će netko ovdje izaći, da li će netko ovdje pokušati nešto. Za sada samo jedan jedini šut. 3 minute partije upravo prošlo. 2-1 gubi njegov tim i po ovome modu ima 3.500 HP-a manje. Da vidimo, Mike ovdje i dalje strpljeno čeka da li će netko napraviti ovdje grešku, izaći, da ga proba permatrekovati, ali ovo je jedan od onih tankova kada i permatrekuješ ne možeš baš da držiš permatrekovanom tankove koji imaju dobru posadu, velike popravke, jer se oni brže poprave nego što ti napuniš, jer kao što sam rekao već mislim da ima oko 6,5 sekundi, čak i 7 sekundi reload. Da je ovdje jedan šut. Trakuje KV3, 218, još jedan. Sad je dobio low roll. I završava ovdje KV3, uzima svoj prvi kill. I evo ga ovdje spotan Sheridan. Gađa ovdje gusjenice, nije ga uspio trakovati. Evo ga, napravio je 5 šuteva, 1000 štete. Scorpion spotan. I nažalost ovdje vidite koliko fali taj DPM, jednostavno ima šut, ali nema šuta, zato što mu je DPM jako loš. Ali za sada 1200 štete, 1000 asistida na trekonome KV3, 6-3 rezultat, izgledaju jako loše stvari za njegov tim i on radi pametnu stvar, povlači se iza jer njegov tim se apsolutno raspada na drugom flanku i on će pokušati nešto da napravi, da izvuče maksimum što može, ali nije baš u nekom tanku koji obećava da može napraviti nešto. Prima Victoria ovdje na 65 HP-a, aiming i ovdje završava Primo Victoria, uzma svoj drugi kill, evo ga Type, spotan. Daje ovdje shoot Type u 249 roll, Scorpion gore na 2 šuta, mi osim ako ga baš posreći veliki roll. Pogodio ga je, ali naravno nije veliki roll dobio. Za sada 1500 štete,
On ovdje koristi to što se njegov tim raspada i kao support farma. Gdje je ovaj šut otišao, nemam pojma. Farma ovdje. Tenkove, Škorpion. 237. Vidite koliki mu je, kad se skupi nišan do kraja, koliki mu je krug i dalje, koliko je tank neprecizan. Dakle, aiming circle mu je očajan, isto tako. Znači, tank nema ništa dobro. Ali evo, ovo će neko čudo pokušati ovdje napraviti. Vidite, on je pucao cijelu partiju, napravio je za sada samo 1700 štete. Evo ga, 2000 štete. Cijelu partiju pucao. S nekim drugim tankom već imao 3-3,5 tisuće štete. Drugim medium tankom istog tira. Ali nije to slučaj sa FM. 11.6 ovdje, 12.6, komplet raspad sistema. Da pauziramo, samo malo. Dakle, ostali su dvije artiljerije i on je jedini tank koji je ostao u ovoj situaciji. 12.6 je rezultat, dakle oni imaju 9 neprijateljskih tankova živi. Šta on može ovdje napraviti sa najgorim medium tankom u tir osmicama protiv 9 neprijateljskih tankova uz pomoć dvije artiljerije? I naravno idemo u Super Pershing full HP. Daje ovdje šut Super Pershingu, side scrape. Ovdje side scrape, hull down. Perma trekova je ovdje Super Pershinga i sad ovdje može da farma štetu. Ima dobru depresiju, ajde da kažemo nešto i dobro za ovaj tank, nećemo samo loše stvari govoriti. Lijepo je ovdje uhvatio Super Pershinga, ne znam samo gdje Super Pershing puca. Vidite, nije još nijedan šut dobio. I evo ovdje Škorpion 250, onaj koji je ostao na šut. Škorpion G, da vidimo sada ovdje. E25 na šut. Ide na sigurno da završi. Ovdje Arti ga pogađa. Ostaje još jedan Arti, Škorpion ide, da li će Škorpion pogoditi Arti i ovdje, 221 roll. Ovdje Škorpion završava artiljeriju, on ima malo brži reload, završit će ovdje Škorpiona uzeti svoj 4. kill. I u ovom momentu prije nego što je završio Škorpion je bio 1 protiv 7, 1 protiv 8. E sad, završio je Škorpiona 1 protiv 7, dakle, ima još 700 HP-a. Vidite da po ovome modu neprijateljski tim ima još 3000 HP-a. I dvije artiljerije u sve to i ovdje ga Arti stanuje. On će ovdje iskoristiti prvu pomoć, evo ga ovaj Super Pershing. Daje ovdje jedan šut Super Pershingu, 250 roll, ne znam šta ovaj Super Pershing radi. I bounce ga ovdje Super Pershing. I on će ovdje završiti Super Pershinga i uzeti svoj 5. kill. I sada mora se paziti onoga napornog Škorpiona koji gore sjedi i leti jedna artiljerija. Stanovala ga je 10 sekundi, sreća nije mu napravila ništa štete. I ostao je sam protiv 6. Imao još jednu običnu granatu, isto pohvalno kroz ovaj meč nije nijednu zlatnu granatu ispalio, ili ti ga gol granatu, ali sada će nakon ove što ispali morati. Evo ga Tiger ovdje, 215 HP-a, završava Tigera, uzima svoj 6. kill. I za sada je na 4000 štete. Ovdje sreća, daleko je Arti, onda vidi luk kako pada granata od artiljerije, ima vremena da reagira, da se povuče. Da vidimo šta sad može ovdje da napravi Mike u ovoj situaciji, osigurao je Top Gun. I dalje ima 3 tank destroyera koje će biti jako teško spotati. Znamo da je Škorpion na šut, ako ga je ono pogodilo na blinda, mislimo da je. Ne znamo koliko ima HP-a, LKV po ovom modu je full, imamo Emila koji je full, imamo dvije artiljerije koje su isto tako nespotane u full HP-u, tako da ovo ima puno više HP-a nego što mod pokaziva. Emil je tu, sreća ovdje, Emil ga bounce-a. Da vidimo sada da možemo dati jednu granatu još. Arti leti, sreća nije ga stanovala. Daje ovdje 2 šuta Emilu. Emil je na 400 HP-a. Sreća, Emil ima ogromnu ovu glavu i onda može da kazni ovdje Emila. Leti artiljerija, vidite koliko imate vremena pored ovog zvuka i svega da reagirate. Emil ovdje nema šanse. Šteta ovdje, šut. Ovdje ga Arti stanovo, ali i pod stanom je ovdje završio Emila, uzima svoj 7. kill, već ima 5000 štete i 1000 asistida i evo ga, neko je u kepu. E sad, LKV full HP Škorpion ovdje na šut, Škorpion vjerojatno nije u kepu, ali možda je sišao u kep konta, ne možemo ga drugačije da izbijemo, idemo u kep. Da vidimo, izašao je iz kepa, Arti dalje puca na blind. Da vidimo sad. Koji je tank bio u kepu? Gdje je LKV? Gdje je Škorpion?
pokušava ovdje na spot da nađe neprijateljske tenkove, ali nažalost nema. Kao što vidite, ako niste obratili, do sada ima 3 oznake na topu, znači da je voli FVA, da igra često FVA i da mu jako dobro ide sa FVA-om. Ja isto volim ovako imati fetiš na ove loše tenkove kao što je FV, Centurion i tako. Šta mislite da ja markujem FVA? Bila bi fora, ja mislim, da markujem ovaj tank. Idući stream. Napišite mi u komentar šta mislite. Ovdje dalje čeka. A dok on čeka, traži. Ljudi moji, imate Instagaming popuste, mega popuste na igre. Imate link u opisu videa, stvarno mi puno znači ako odete na Instagaming. Ako već kupujete igre, kupite na Instatu. Pogotovo ako odete preko mog linka, mnogo mi znači. Ništa, hvala vam svima vama koji kupujete i dalje igre, podržavate mene. Ljubi brat mister. Ako se ikad sretnemo. I sreća ovdje, baš sam htio reći, nadam se da će ga poslušati, sreća ovdje. I završava ovdje, Škorpiona uzima svoj 8. kill. Ali ima samo 380 HP, ima 2 artiljerije, mora se paziti ovdje, još artiljerije ne pucaju. I dobro je. Dakle, ako vas ikad sretnem, sve vas što kupujete igre preko Instagaminga, preko mog linka, časti vas obavezno pivom. Kažem još jednom hvala svima, stvarno već 2,5 godine pružate mi podršku, ali kažem, znam da sam malo nekad i naporan, često reklamiram taj Instat, ali moram jednostavno. Da bi držao poradom moraš nešto reklamirati non stop, da bi držao partner svima. Evo ga, Arti je spotan, Humble, daj ovdje šut Humble, uzima svoj. Još ne 9. kill, ali još malo. Ali gdje je LKV? LKV zadnji put bio spotan, skroz tamo u ćošku. Da se nije LKV možda neki probao popet pa se prevrnuo. Sve mi nešto upućuje na to, nisam gledao replay, ali sve mi nešto upućuje da je se prevrnuo LKV. Tamo gdje je bio AT-15. Evo ga i GV Panther ovdje. Sreća ovdje. Gdje je Hamel? Hamel. Evo ga je Hamel. Naravno, pametno ovdje radi, ide prvo GV Panthera koji je pucao. Jako pametno ovo radi ovdje Mike. Završit će sada sigurno ovdje GV Panthera uzeti svoj 9. kill. 5.500 štete ima za sada, ono što je vidljivo nama. Evo ga ovdje Hamel se okreće, da li će uspjeti ovdje završiti Hamela. Traži kut. Hamel pucao ovdje. AP, sreća, nije ga probio, ali zanimljivo, pogodio ga je. I završava ovdje Hamela, uzima svoju pulovu medalju, 10. kill. Ljudi moji, ima. Ja bi se vratio tamo, provjerio, da vidim da li se prevrnuo. Imaš 2 minute vremena. Mike, provjeri tamo. Vrati se, Mike. Vrati se. Ipak je odlučio da se vrati, shvatio je da ne može stići u kep. Sve upućuje na to čim ga cijelu partiju nema, da je se prevrnuo ili AFK. I... A ne može izaći od tamo. I ovdje zapalio LKV-a. Ali evo, ugasio se LKV. A1. Ovdje možda mogu pucati, ja bi na ovom, a dobro, možda je rizik bio pucati do kraja sve granate. I evo ga, uzima svoj 11. kill, 6000 štete. Bravo za Majka, jedna jako lijepa partija. Mi idemo na brzinski rezultat da vidimo šta je to on dobio kroz ovu partiju. Evo nas rezultatima bitke Mastera. Kolobanovu medalju, 11 kilova imao, Pasućevu medalju, Pulovu medalju, High Caliber, Top Gun, 238.000 kredita, 3.460 iskustva, 6.478 štete sa FV-om, 11 kilova, 2.097 baznog iskustva i vidimo da je zaradio 132.000 kredita. Bravo Mike, jako lijepa partija, idemo taj like za Majka. Ljubi brat mister, vidimo se u idućem klipu, budite pozdravljeni.